Bibiliya igice cya 6 umurongo wa 18. Aho Efeso igice cya 6 umurongo wa 18. Bibiliya ivuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira amen bose amen. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Nuvuga ngo amen akabisa. Haleluya, haleluya. Samweli wa mbere igice cya 9 kugeza ku murongo wa 11. Natekereza ko turaba dushoje gusoma hanyuma tugambira umwanya mutoya usigaye. Umwanya natabiri imani yako imekuona, simama uende. Imani yako imekuona, simama uende. Nuko bamaze kugenda kunywa, hana ahaguruka abandi bari Shilo, kandi hari umutanzi yari yicaye ku ntebe ye ku gikombe cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ari mu mihigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umwana w'umusha wawe ukanyibuka ntugibagirwe ukaba umwana w'umuhungu, nzamuturira Uwiteka ari we iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha kizamugera ku mutwe. Amen. Simuka havuga ku 17. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhereze icyo wayisabye. Amen. Usubize cyane amen. Abaririmbyi badufashije nibanda guhimbaza Imana bagahereza. Bibiliya isaba twanasomye bavuze ko tuganira ijambo no gusenga. Biratangaje kandi biragoye kwigisha abantu gusenga kandi no gusenga. Sema amen. Amen. Simu musenga. Wewe katika mikrofoni na mkomeze Mungu. Mungu kutusimamiza muzamuna mwakira kuko amen. Amen. Nangu soko mkoka mu amen. Amen. Cyane haleluya. Haleluya. Nari kutambabira ngoye kubwira abantu babwize gusenga bashe gusenga. Bishatse kuvuga nuko umuntu wese iyo twahagaze twifata twaje gusenga. Amen. Rimwe na rimwe abantu bakatatingiye n'umwanya byaba na ngombwa bikarererwa mu matsinda y'abagomba gusenga. Mutekereze ko byarushe hamwe n'isoko n'abanyamasengesho. Yego barimo nanyo bagasanga abanyamasengesho bacumbe. Siko abagwacumbe ni kwa message sibyo. Abanyamasengesho bitita amatsinda y'abanyamasengesho. Itsinda ry'abanyamasengesho. Umuntu anaweza kujiuliza, umuntu anaweza kwese abasigaye n'itsinda ryiki? Abasigaye n'indorerezi hari itsinda ry'abanyamasengesho. Kuna itsinda ry'Ikiswahili bado ni sehemu ni itsinda ry'Ikiswahili. Kuna kikundi cha waombezi. Sema amen. Amen. Suku. Hari itsinda ry'abanyamasengesho. Riremewe, rinazwi, haleluya. Rinatangazwa mugabo rikora n'ibiterane byinshi ndetse rimwe na rimwe rifite n'imbaraga nyinshi ku buryo bugaragara. Haleluya, haleluya. Kugira abavana n'ubwo kwavugera kugira ngo tubashe kuganira no kwegeranya mu nyumvirize. Nuvuga ngo amen. Amen. Kandi utaratibu kanisa tukakunda no kumara kumusubira na kunogi. Ariko niba ntakugurana muri kanisa hose kubegera ntacyo bitwaye n'ibyo byiza ko tukora baje. Nuvuga ngo amen. Amen. Cyane amen. Amen. Gusenga niba ari ibintu bigoye ku isi mu gusenga. Niba ari ibintu bivunya abantu ku isi mu gusenga. Yewe niba ari ibintu abantu hanze mu isi mu gusenga. Aiwe niba ari ibintu byavuye abantu kuzoka ku isi mu gusenga. Baza mbeza mbese wowe ubabese. Yacha kusoka cyangwa yazafi. Yacha kusoka cyangwa yazafi. Niba ari ibintu biheza ku isi. Niba ari ibintu biheze ku isi mu gusenga. Niba ari ibintu biheze ku isi mu gusenga. Musubiza ngo haleluya. Haleluya.
umuntu yose atari abana barindwi akazasendekeza ariko akaza gusenga. Israeli bamaze gukemura, Imana yabwiye Mose iramubwira ngo Mose we nguture inzoka y'umuringa ngo nurangize uyimanike, hanyuma wewe ubwire abantu ngo nimundamuke murebe kandi ureba wese arakira. Igitangaza gikomeye abaturage bose bakamabunama gutya. Unamuka ubona ubuzima akamayunama, unamuka uki akamayunama. Mwabaturage Imana yavuze ngo unamuka akareba arakira, ariko abantu barengera sema haleluya. Inzira imwe ikomeye Imana yanyujijemo kugira ngo dusabane nayo, kugira ngo tuyibwire ibitugo mu gusenga. Biramugeze mu gusenga. Pray. Kivuzenza kuchokeza. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako atimie hapa duniani kama ulivyo mbinguni. Utupe leo ziki zetu, utusamehe makosa yetu. Setu akikula niba nakamutiani koso Kristo ubusa, ariko niba kigoye Kristo cyangwa byababesha ubusa, niba kako kakuvisa akovuze. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Tukumeni. Kusenga sema haleluya. Sigikorwa. Kusenga sigikorwa. Ndabitangaje. Kusenga sigikorwa. Kusenga. Prière c'est la vie. Kusenga ni ubuzima. Ubuzima ni cyongereza. Life. Prayer is life. Prayer is life. To pray. Abo mpese. Unapray. Kusenga ni bomba ni maisha. Niba utashobora kubishara umwana ngo agire imyaka 6 atari gatanu, bizoshoboka? Wewe umara iminsi 12 utari gatanu. Niba rero utashobora kwimara kubera ikintu iri mu gasenga rero uko musima wopa mu nini ufite telefone irimo amayinite? Nini ufite telefone irimo amayinite? Ese urafite telefone irimo amayinite? Ndayifite. Urafite? Fungu.